Ana Gülsары, Нұрсұлтан iPhone чапқан Gülsары, Еркін Ажының аты өспірім екен. Жаңа улаққа үйреніп аттыр. iPhone жаңа атты оқшайды, iPhone Gülsарыда. Көтеріліп атады. Шомды кім мұна ол? Кішінара қатта біреу көтеріп атады. Сен рекеттің Сейд. iPhone Gülsары менен Enkey. Enkey iPhone. Erkin Hacı, kalk ötkörün. Kalk ötkörün Hacı. Erkin Hacı, kalk ötkörün. Nursultan Bey'in akası birdey var topta. Nursultan'ı jetele güle tokşaydı iPhone'da. Ulanbek. Жақшы қайсатта. Жақшы жанақы юбилейді. Ulanbek Kıravlak. Osman Çanget. O da Enkeydi. Tayburul'da kim Enkeydi? Tayburul'da bala aldı. Tayburul'da bala aldı. Ha düşürüp koydu. Sancar'ı keldi al. Enkey kuşbak şerden. He bu başka eken Tayburul. Sancar başka eken. Tayburul'da eken dağılı. Hastaneymiş Tayburul'da. Abdülhaktın balası Turbayев. Hazır malumatını berip atабыз. Бүгін даула қалып келишиптир. Берде да кичине арылатып чабып атышат экен азыр. Он келип калса мен улагында тартып коем. Kimге жаққан болса хабарлашсаңыздар, аттын есі жанында турат. Ажеке, ассаламу алейкум, келиңиз. Гүлсарыны сатууга коюп атабыз, маалыматын берели. Gülsarı boyu ruletka 1.60 çıktı. Жаңасы 4 жаш жаңасы. Ооба 4 жаш. Муту болуп таза. Эми үйрөнүп атат ачыгы. Ушу менен экинчи жолу пайпак кадан атат. Өткөндө чоң ташта болду го булак. Ошондо биринчи жолу салынды. Сен улуттук спорт жана каналыңда деле бар. Анда шилтегенде нараны тешип жүрбөйт конечно. Бирок бара берет. Үргөтүш керек да? Үйрөтүш керек, ооба. Жакшы экен. Басың канча дейсиз ажеке? Şu жақынырағы 230. 230 миң. Ооба. Номерди айтың. +996 773 773 17 17 71 71 72. 72. WhatsApp рөмөңүз бар? Ооба, ушунда. Ат Таран базарда болобу? Карачылыкта. Ооба. Ушул ат тугандар. Кимге жаккан болсо кабарлашасыздар. Мынаны карап турыңыз. Мен жакындан тартып коеюн. Кабагы, жагы. Палван үйрөтүп тарбиялап атат экен. Булар эми дайрат жабат, билесиңер палвандар. Бирок 1-2 минут ар топту салып дейт. Арчактары бели. Наржа кайдан? Сорун тарталы. Болду ошол жерден. Буруп кой. Бурулгандар жакшыбы, Нурсултан? Жакшы. Оң жагыңа да буруп кой. Үйрөтүп аткылап алам дегендер болсо мына. Азыр баштап кичине аракет кылдырып көндүрүп койдук дейт. Калганын өзүңүздөр келесиздер, көрөсүздөр, жаккан болсо мына номерларга чалып байланышып алсаңыздар болот.